Šišan, nakratko o Šišan, šta vas je to nasmijavalo u druženju s njime? Pa, na primjer, njegovo trčanje dok je mlađi bio, hvala Bogu, za kujama. Jadan ti je. Natrča se. Natrča se je ko bleca, svi su brži od njega. A je li bira ili ono, koja prva dopadne? A, kako kad? Je li Čača? Nije. Nije? Baš ga ima, velim u ramenima ga ima, vidio sam ih u Splitu 5-6 sam bio sa njima, ne ovoliko, sa ovoliko godina, ali stvarno nisu bili ovolike građe. Onaj na Marijanu je isti on, ja ne znam kako to zove, kad idete prema prvoj vidlici gore, pa s desne strane one nove, ima dvije kuće, one nove, tamo ima potpuno isti, kod da su rođena braća. Čak se slično zove, ono je Rex, a ovo je Lex. Lex po Lexu Lutoru. Čero ima milion njegovih slika, ja volim imati svoje slike, ja ću vam se sa Čerom dogovoriti pa ću ja neke stvari preuzeti za objaviti, za postirati ga u tom smislu. Neću vam više smetati, znam da imate svoje navike jutarnje. Drago mi bilo, gospodine Tafra. Lex, aj reci YouTube gledateljstvo nešto, kao ono Adiovan, kao ono Bog vam, kao ono navijam za Hajduka, volim samo kraj ovoga ovdje murala biti. Godine prolaze, ljubav ostaje. Jeste naše vječito, kad se on mi ne laje, razumiješ. Kad vam je zadnji put zalaja? Kad ste mu stali na nogu? Kad ga ja pustim pa zatvorim vrata, onda mu se otvore vrata da laje, ali to je lavež koja... Oprostite, iz Bosne ste? Jebu. Koliko već u Splitu? 21. I ništa, i baš ništa. Kada ste sad od doma došli? Ništa nije. Jel? Jel? Ja bar ne čujem. Pa dobro, niste... Malo duže sa vama, jel? Ne, niste, što kažu Bosančeroci, a Bosanci mi kažu da sam totalno... Nisam ja, jem je mater mi iz Bihaća. Bosanci kažu da sam totalno ošao... Spličanin, Meni isto tako kad odem u Bihać, doduše davno sam bio, kažu evo Spliće, ovdje mi kažu da nisam iz Splita, da bez obzira na moju ikavštinu nemam taj naglasak. Ali zato nam Lex govori po splitsku. On posebno je ovako pričljiv ko Spličan.